قول إلا لديه رقيب عتيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين من عباد الله، واصدقوا الله تعالى في عبادته واعبدوه مخلصين له الدين غير مراهين في عبادته، وامتثلوا أوامره للحصول على ثوابه، واجتنبوا معاصي خوفا من الوقوع في عقابه. لا تبتغوا في عبادته أن يراكم الناس أو يسمعوكم فيمدحوكم عليها، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه. يتي الله سبحانه وتعالى o الله bajjitiniɗo yewtuɗo ka deftere makko teddune kala wowluɗo neɗɗanke wowlata konngol wo konngol kono harayno wonde makko ɗon tombiɗo hebliɗo windugol. mi seedi ke mi yananama ala wo reweteɗo e goonga nafa rewɗo lorra mo rewali koyna allah subhanahu wa taala kanko tan rewata nafe acca rewgol mo lorre. o maramo kafidi e dewal makko ngal wona wonnoon o maramo kafidi e taggor e wurnugol e arsugugol e wargol e yimmittingol, ko noon kadi o maramo kafidi e dewal makko ngal hay honde. kala kafduɗo allah goɗɗu e goɗɗum ngoo allah haajaka e ɗum ɗon ɓay mo mari ko rewamo hara kafidali mo hay e honde. mi seedi ke mi yananama o ko hojo maketeɗo muhammad ko jiyaɗo allah ko nelaɗo allah, ko jiyaɗo wona handuɗo rewede, jiyaɗo rewataki, o wattitaka e allah e dewal ko teddinawo wona yo rewe, wona yo fonne allah subhanahu wa taala. ko nelaɗo allah wona o yeddeteɗo ɓata yeddinula ɗon hara yeddinul ɗon. yo allah on ɓeydi jamɗe kisiye e yurmede e hoore o annabajo tedduɗo, kanko e wondi ɓe gure maɓɓe nde e wondiɓe maɓɓe ɓen e kala jokkitirɓe no moƴƴiri ha ñalade dargal. jaaɓe allah hule allah wondon e yimɓe goonguɓe ɓen immorde e jaaɓe allah ɓen. hule allah goongon ka dewal moɗon, rewon allah hara ko laɓɓinanɓe mo dewal, harana o yiinotoɓe ka dewal mon fiyo yimɓe yiwon jogite yamiroje allah ɗen ɗoftoɗon fiyo on heɓu baraji makko ɗin, woɗɗite geddi allah ɗin ka kulol woto yanu e leɗɗe makko ɗen, woton ɗaɓɓu ka dewal moɗon fiyo yimɓe ɓe yi'an on hiɗo wadde dewal, maayo fiyo yimɓe ɓe nanan on hiɗo wadde dewal, fiyo ɓe mantu on e muɗum wigol kaari on ɗon ko rewo allah mankata ka juulirde, ma kaari no waawi janngude, ma kaari ko dokko. kono noon si tawi ka okkowo a miijaaki fii ko okkorta ko fiyo yimɓe ɓe mante ma fiyo ɓe nanane ma ɓe yane, si ɓe mantima wona ella. si tawi kadi an on miijo ma on ko yahata juulugol ma ko wonɗa janngirde welna wona fiyo yimɓe mante, si ɓe mantima wona ella. ko woni ko ta fiɓu ɗum ko anndi e ma golle maɗen ko fi ɗum ɗo. haray allah kañum si a waɗanimo dewal a kafiɗimo e goɗɗo o accanayi on mo kafruɗa e mum o haajaka e mum ɓay mo mari ko rewmo harana an. e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no maagi wondema
kala golluɗo gollal e Allah nelaɗo no filli e hadisul kursi wondema kala golluɗo gollal o kafiti ngal ɗon gollal e goɗɗum ngo harana Allah haray Allah kañum haajaɓe e ɗum no Allah accanemo ɓay kanko ɓuri yondinade e kafituɓe ɓen o wi ana agna shuraka ani shirk man amila amalan wa ashraka ma'i gayri taraktuhu wa shirka haray ete ɗaɓɓongol ka golleji moɗon tawa ko baraji Allah ɗi wonɗon ɗaɓɓude wona mantore jama on eto ɗon gongol wasdiqu nnasa fi muamalatihim wa bayyinu lahum alhaqiqa fima tuamilunahum bihi ذلك هو الصدق الذي أمركم الله به ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ولا يزال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا haray gonga ne yimɓe ɓen ka huwondiral moɗon hara on jampaki ɓe on penanali ɓe ɓangina noon ɓe haqiqa on wonayi on jampo ka ngeyguji moɗon wonayi on jampo ka golleji moɗon mo kala ko woni gollude foti ko jannowo foti ko yeeyowo foti ko wonɗo e biro haray himo haani wuulugol goonga hara o wuulaali fenaande o fenaande e golle makko ɗen o ɓanginana jama on kala mo huwondirta ɓanginanaamo ko laaɓi pos hara jampaaki mo a fenanaali mo ko ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en nelaaɗo meeɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kadi ko ɗum yamiri en nelaaɗo no maakani en ɓe maaki mi yamiri on wuulugol goonga sabuna wuulugol goonga naɓay on tigi e waɗugol moƴƴere nden naɓay on tigi fewnay on tigi ka aljanna naɓay on tigi ka aljanna ande no gorko o seerata himo wuula goonga mo duumo e wuulugol goonga haa o winde ka Allah o ko wuulowo goonga so windama ka Allah ko wolowo goonga haray kanko on hay o wuuli fenaade makko nde wonta e goonga neɗɗo on si wowtirama goonga o nani goɗɗo no wowla goɗɗum hara na no woni kono kanko anda wona no woniri o fillanike goɗɗo kadi inni ko hombo fillanike goɗɗo no gombo naniɗa ko kaari mi nani aa ko goonga o wolta fenaade ko neɗɗo wowlowo goonga haray fenowaɗa makko nde wonti goonga haray kono waɗi neɗɗo julɗo no haani duumagol e wowlugol goonga woƴƴitagol e wowlugol fenaande ko ɗum woni neɗɗo mo anndanɗa hoore ma wonowo neɗɗo julɗo holniiɗo hoolaaɗo tawa yimɓe fof no teddini on tigi وأما مرتبة الصادق وهي مرتبة تلي مرتبة النبوة قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الصديقين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah subhanahu wa ta'ala o yewtega deftere makko teddunde kala ɗoftiɗo Allah o ɗofti nelaaɗo Allah on haray ɓeeɗo ɓe wondoyay e ɓen ɓe Allah nemini immorde annabaɓe e goongoɓe ɓen yimɓe goongoɓe ɓe woloɓe goonga gollitiroɓe goonga ɓen andi ko ɓeeɗo hikki annabaɓen ɗo e yimɓe yamɓe shahidi ɓen e yimɓe moƴƴiɓe ɓen ɓeeɗo moƴƴi wondiɓɓe
tawgol ko wondorgol e annabaɓen haray noon neɗɗo si tawi ɗa faala wondode e annabaɓen ko aljanna eɗo wona aade goonga wolowo goonga gollitirowo goonga woɗɗitoɗa e fenande e dendanangal golle imani ma الصادق لمختبر بين الناس فهو موضع ثقة فيهم ومعاملتهم وموضع ثناء حسن وترحم عليه بعد وفاته haray neɗɗo wolowo goonga ko neɗɗo taskiteteeɗo hakkunde jama on haray himo konta ko kohoojo neɗɗo tedduɗo no o sifori wono e mbaadi ɗin foti ko ganndo foti ko majjuɗo hara o jannga ko ɗuuɗi foti ko galo foti ko baago si neɗɗo woni wowlowo goonga haray mo teddi hakkunde jama o haray hiɓe hoolimo hiɓe yiɗi kadi huwondirgol e makko neɗɗo ko añuɗamo o si tawi ko wowlowo goonga hiɗa hoolimo hiɗa aña goɗɗo harɗa hoolimo si tawi neɗɗo woni ɗa yiɗa goɗɗo kadi harɗa hutimo si neɗɗo woni fenowo neɗɗo woni jamfotoɗo hay si tawi hara ɗa yiɗunomo kono haray hiɗo wonni ɗon ɗa hutimo si tawi neɗɗo ko añuɗamo o ko welda o haqqille ma ala e makko kono si tawi ko wowlowo goonga gollitirowo goonga haray ɗa hoolimo on bange ɗon hay si tawi a yiɗama kono haray ɗa hoolimo ko noon kadi neɗɗo wowlowo goonga on yimɓe yurminaymo si o maayi yimɓe du'antomo yurminomo na neɗɗo moƴƴo maayi ɗo neɗɗo wowlowo goonga maayi ɗo te toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗe wowloɓe goonga ko ɓuri soñƴude en ko penaale ɗen ɗuuɗi e bangeji ɗin fof ka yiltirɗa o ay nayi ko ɗon ɓuriri ka yaaruɗa wa sikkay ko ɗon ɓuriri oɗo noon ka ɗum ɗo ronki acceede wo fenaale ɗe ronka acceede goonga kal ronka gollitireede jama on koye jotto ibadallah ihdaru min alkadibi fi ibadatillah wahdaru min alkadibi في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذروا من الكذب مع الناس لا تخبروهم بخلاف الواقع ولا تؤاملوهم بخلاف الحقيقة إن المؤمن لا يمكن أن يكذب لأن الكذب من خصال المنافقين قال الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون جاب الله رنتي افنغول ادوال الله نال فامنا كو الله وني رewde hara ko yinagol rente efenugol e jokkugol nelaɗon wiigol no jokki sunna nelaɗo hara ko bida woni gollude rente e fenugol wondude e jama on woto on yeeto yimɓe ɓen harana goonga woto on huwondir e maɓɓe kona ko hara koye hoore goonga ande neɗɗo gonɗinɗo hananamo fenugol sabuna penande ko jaaɗum e sifaji naafiki ɓen neɗɗo gonɗino ɗon mo haani woƴƴitaade e fenaande woto jeye e naafiki en Allah subhanahu wa ta'ala o yewtinga deftere makko teddunde o wi ande miɗo yeetaade on ko fefindoto fenaande wowla ko ɓen yimɓe ɓe gonɗina ayeji Allah ɗen mo gonɗina ayeji Allah hara e gonɗina Allah ko ɓen ɗo woni feno ɓen yani ko ɓen woni feno ɓen inna almu'mina la yumkin an yakdiba li'annahu yu'minu bi ayati llah wa bi rasulihi wa yu'minu bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wal kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar
ولا يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ande neɗɗo gonɗinɗo Allah o ɗo weɓantamo fenande o fenata few sabuna imo gonɗini ayaji Allah ɓe gonɗinɗo ayaji Allah ɓe e nelaɗo Allah o fenata imo gonɗini maako nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi haɗi o wolugol fenande sabuna wolugol fenande e gollitirgol fenande ɗum naɓay neɗɗo on faade waɗugol bonki ka yiɗa neɗɗo sutti fenande o ando sutti bonki ande neɗɗo on bonki kin kadi naɓay neɗɗo on ka jahannam neɗɗo seerata hino woola fenande gollitira fenande haa o winde ka Allah ko fenowo so windama ka Allah kadi ko fenowo hande kadi hay o wowli googa ko fenande woni wontude si neɗɗo andirama wowlugol fenande haa o ñande go o wowloy googa taw ko gonga o filli ɓe landoto ko on naniɗa ɓenne ko kaari mi nani ɓenne ko fenade on ko fenowo hay so tawi hara ko gonga on ɗum waɗi o windanoma ko Allah ko o fenowo so i piiji muno fetti ka leydi men ɗo en fof ɗen anndi ko penale ɗen ɗuuɗi sona ɗum goɗɗigono toon ko goonga kono tawa penale ɗen si ɗuuɗi hannde kadi hay goonga woola jama holta haray ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo no haani wowtinaade wowlugol goonga duumo e wowlugol goonga duumo e gollitirgol goonga si ɗum ɗo waɗi haray fiyaake makko o moƴƴi fiyaako julɓen kadi fof moƴƴeede أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الإنسان العاقل لا ينفر أن يقال له بين الناس يا كذاب فكيف يقر أن يكتب عند خالقه كذابا وهو يفر أن يقال له كذاب ويقر أن يكتب عند خالقه كذابا فهل يعقل أن يتخذ المؤمن الكذب مطية لسلوكه أو منهجا لحياته؟ لقد كان الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم لا يتمثلون الكذب ولا يتخذونه منهجا لحياتهم أو بلوغ معارضهم. هذا أبو سفيان ذهب قبل أن يسلم في ركب من قريش إلى الشام، فلما سمع بهم هرقل ملك الروم بعث إليهم ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه أو عليه. jaaɓe Allah e yetti Allah subhanahu wa ta'ala giɗo moƴƴuɓe ɓen. seydi kemi yannama wondema ala worɓe teɗo gonga nafaroɗo loro mo rewali koyna Allah kanko tan o marama o kabide dewal makko ngal. mi seydi kemi yananama o ko hojo maketeɗo Muhammad ko jeyaɗo Allah ko nelaɗo Allah. yo Allah ɓeydi jamɓe kisi e yurmede e hoore annabajo tedduɗo e ɓeygure makko nden e wondiɓe makko ɓen e kala jokkitirɗo no moƴƴiri ha ñalandal ngal. jaaɓe Allah huɗe Allah ande wondema neɗɗanke marɗo haqqille hino doga
fii yo wi'e nde o wiyante hakkunde yimɓe ɓen ko ayyo penoowo ɗum neɗɗo wonkin ɗum no metta wonkin hay si neɗɗo on ko penoowo so a wi'imo ko ayyo penoowo ɗum musaymo wonkin makko no doga e ɗum himo saloo ɗum jooni noon ko honno o salorta ndo o wi'ete penoowo hakkunde yimɓe ɓen o ƴirritoo ɗum ka Allah subhanahu wa taala ɓay so duumi koye fenaande haray ko windeteede ko Allah ko penoowo jooni noon himo añi wi'eede ko penoowo hakkunde yimɓe ɓen ko honno o yiɗirta yo winde ko penoowo ko Allah subhanahu wa taala aray neɗɗo marɗo hakkil no haani woɓɓitaade ɗum ko honno neɗɗo faamirta neɗɗo gonɗinɗo Allah ko honno jogitorta e fenaande ɗum wona ndaɗɗuɗi makko ma laawol makko ma ka ngurdam makko ta kanko ɗon o rewata o hunta haaju makko ka fenaande o rewrata fi yo hunta haaju makko haray neɗɗo si wayi noon haray wona marɗo hakkille wona gonɗinɗo gonɗina timmungal tawɗo ko fenaande rewata hunta haaju mum fannima fenaali haray kañum wureere mum ɓeeɓata gonga ɓe ɓendata gonga ɓeya haray oɗo o tuunini hoore makko o waɗi hoore makko jaasuɗo ko aduna ɗo si o tuubali o rutto ko Allah subhanahu wa taala o wona jaasuɗo laahara e Allah dande haray neɗɗo julɗo yo woɗɗito e fenaande gonɗi laatinoke heeferɓe ɓen fewno majjiyanko kamɓe ɓe waɗa fenaande nden ndaɗɗude maɓɓe ma laawol maɓɓe fi huntugol haajuji maɓɓe ɓe jogitanooki ɗum laawol ka ngurdam maɓɓe ma yottagol faaleeji maɓɓe heɓgol faaleeji maɓɓe Abu Sufyan ɓaawo o yahi Caami e setowol ngeygu kanko e Quraysiyan koɓɓen Hirakl lanɗo ruumu on o yahuno o lanndimo o yahi o nuli ko lanndooɓe fii annabiijo meeɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam elle harite añinelaaɗo ɓuri mum ala hari on tuma silmaali ɓe lanndi o bii nelaaɗo ko honno nelaaɗo eɗon anndinoomo fenaande attoo neleede hiɗon anndinoomo fenaande hari o fenayno sago innon jooni o fenu o febbinii ɗum ɗo Abu Sufyan o wi biriiji ɗi sindonaa herta num wota ɓeeɗo ƴettu fenaande e juuɗe makko o fenayno ɓaa o faalaaka yoɓe hoolo nelaaɗo ɓe faalaaka gooto yo jokku nelaaɗo on tuma kono tawde yaani no tagiraa noon fenaande welataamo tawi ko waawataa fende no inna hi minen anndinoomo fenaande ko fenoowo ko ɗum waɗi men hooloomo o wii tigi tigi on min anndiraamo fenaande attode laaɗo ko Muhammadul Amin min innaynoon o yii ɗoole ko keefeero himo añimo few o faalaa kadi oɗo jokke oɗaa ko lamɗo kadi kono fii kala himo faalaa wota oɗo jokke mo faalaa fo yo añu o feniraali ɗum e hoore makko o haɓɓi o inna wondema o ko fenoo ari ko ɗum waɗi men goññinam أيها المسلمون الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم يترفعون عن الكذب ويستحيون أن يغفر عليهم وينسب إليهم فكيف بكم أنتم أيها المسلمون وقد هباكم الله تعالى بهذا الدين الكامل الذي يأمركم بالصدق ويرغبكم فيه ويبين لكم نتائجه وثمراته الطيبة وينهاكم عن الكذب ويحذركم منه ويبين لكم نتائجه وثمراته الخبيثة كونوا يجلبه heferɓe ɓen ka keeferaako mum
e yimɓe majjuɓe ɓen ka majjiyanke mum attoɓe naɓe islam ɓe tawino hiɓe woɗɗiti e penani hiɓe hersa fiyo wiye ko kaari mi nani nde penade ɗo ta koye maɓɓe nden penade dambete hiɓe hersa hari elle ko heferɗo e ko honno onon julɓe ɓen noon jooni onon ko julɓe Allah okki on ka diina timmuka o yiɗani on ka diina timmuka diina islam o yamiri o wuulugol goonga e gollitirgol goonga o rentini on jokkugol goonga o ɓanginani on kadi ko honɗum yaltata e ɗum mo wowli goonga dimɗe mum ɗen dimɗe wowlugol goonga nafooreji mum ɗin o ɓanginani on o haɗi o wowlugol fenande o rentini on e gollitirgol fenande o ɓanginani on kadi ko honɗum yaltata e fenande ko honɗum woni e nambara fenande ko tawata dimɗe fenande ɗen ko dimɗe bonɗe ko dimɗe kanuɗe haray ko enen ɓuri jojjude woɗɗitade fenande ibadallah inna alkadiba haram wa in lam yakun fihi aklu لمال الغير بالباطل وإذا تضمن الكذب أكل مال بالباطل كان أعظم جرما وأشد عقوبة وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتدع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قديبا من أراك قديبا من أراك جاب الله rente e fenande ande fenande ko hunde harmune nde Allah harmini ka deftere makko nelaɗo makko on harmini tawata fottangol karam ko ɓen fof kadi fenande ko harmuɗum fenande ko harmuɗum hay tawi ala e muɗum ñamugol jawdi goɗɗo e hoore mere fenugol fi ñamugol jawdi goɗɗo e hoore mere amma si tawi hino moƴodiri e fenande ñamugol jawdi goɗɗo e hoore tooñe haray ko ɗon fenande ɓuri mawnude ko ɗon nde ɓuri sattude lefte sottinama e abi umama wondema nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam maaki kala neɗɗo taƴuɗo haqqe goɗɗo julɗo kala neɗɗo ƴettuɗo haqqe goɗɗo julɗo sabu wondore makko fenande nden haray waɗɗanike mon naatugol yiite Allah waɗɗanike mo naatugol yiite harmanimo naatugol aljanna goɗɗo goo wi nelaɗo Allah hayko hunde fantunde nde ɗuuɗa on tigi wondi feni fiyo hendo nelaɗo nden suno maaki o hayko leggal gosor hara ko leggal gosordu on ti feni woodi feni fiyo hettu haray oɗo on waɗɗani ko naatugol yiite haray ko ɗum waɗi musidɓe julɓe rentoɗen e fenani woɗɗitoɗen e fenani nden nde lorray neɗɗo on adnawo laharawo goonga kan nafay neɗɗo on adnawo laharawo neɗɗo julɗo himo haani siftorde kala ko woni goonga o gollitira goonga on ko neeƴi o ko neeƴi ɗe hanndi fenan nden kone ƴuufi o kone ƴuufi nde aroyeyde kone faccitoo nde aroyey ko lancitoo ta nafata hulen Allah ruttoɗen ka makko
o ittana en soñjaaji ko soñji ɗen hannde lagina e leyɗe kala ka nde nawnaare waɗi heɓiino waaji harana waajagol qur'an ɗum ɗo ko waaji wonande kala waaji totooɗo no hanno jama on tuuba rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah subhanahu wa ta'ala ko yewten inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah o santata ko waɗe maɓɓe haa ɓe santa ko woni maɓɓe kon si tawi Allah nemini jama fanni ma ɓe yeddali Allah subhanahu wa ta'ala nema on ko duumotoo si tawi o addi kadi jarrabuye won o jarrabuyeji fewniɗen ni fanni ma ɓe tuubal ɓe rutti ko Allah ɓe acciti ko ɓe wonno haray jarrabu o on o jokkodire haani fewno hannde neɗɗo julɗo kala ko woni e aduna on tentini enen eɗe leyɗe ɗo tuuɓe ruttuɗen ko Allah acciten kala ellaaji ko jogiɗen penaale jamfa riba tooñinirgol e kala ko yowiti ko Allah harmini tuuɓe ruttuɗen ko Allah e beere e drogue tuuɓe ruttuɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala toroɗenmo yo yaafo en bakkatuuji ko waɗɗen toroɗenmo yo ittan en sunoji ko suniɗen o waɗɗina e welol اللهم يا حي يا قيوم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والف بين قلوبهم واصلح ذات بين واهدهم سبل السلام اللهم اخرج هذا المرض الفتاك من بلدنا ومن جميع البلدان المجاورة يا حي يا قيوم اللهم أنت القائل وقولك الحق فادعوني أستجب لكم أنا أن نتضرع إليك وندعوك أن تستجيب دعانا اللهم رد المسلمين إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين واجعل أولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ووفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاغثنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا